Guys, nisakhumbula kwenye vlog khona la ngantshela khona ukuthi kunendawo eyenza umdoko wamazambane. Abanye benu bangiphikisa, abanye benu bangikholwa. Yabona le ndlela leni ngihamba kiyo manje ishona khona. Bese niyabona la nemaceleni yiwo-ke la masimo abatshala kiyo amazambane. Just ukuthi manje sebavunile. Nina nizobona ngathi isiganga. Yeyi kuyatshalwa la. Bese niyawabona la mathaneli lawa lapha le. Lawa makhulu ngathi imibhoshongo, so yiwo-ke lawa abastora kiwo la mazambane before bawathengise elokishini. Futhi bathi la mazambane makamaningi kakhulu bayakhona wathatha bawomisa bayenze ngawo ama-cornflakes. Uthi njani namangazi sesizwa ngabo abantu bangapha ukuthi kanjani. Ngisaba nokulibiza ngegama lekasi but kuma-comments ngiyazi bakhona banesipindi bazokhomenta basitshele cause bayazazi lezi ndlela lezi. Ngizizwe sengiphethe i-6-9 lapha ngathi driver ubamba i-side packing lapho ngishaya i-6-9 fast. I'm sure guys niyayizwa ivoice yami ukuthi iphansi kanjani. Ntsho ifatigue yange-weekend engibambe ngamawashini. Mangibhizi ngama so ngavele ngakhumbula elinye imove lakudala bathi uSinyaka omunye waphatheka endleleni wayenza njengami so kwavela omunye ubabenyanga baba wathi ngicela ubuthe waba nenkani wathi kelibeyile lentate niyawazi mosa amapedi ebusuku zangikhalale baperform uMagic ngesimba lakhe fast bese sengicedile ukushaya unumber 1 lapha sesisendleleni I'm sure niyazibuza ukuthi ngiyapi bengisashaya around la nesekunda fast most niyazi toll gate lena yakaSigono Skomplaza le toll gate lena ngiyithandela ukuthi ichiphile yes inkinga sikile labo sisabasebenza la banama moods or yini in favor Kaizer Chiefs na after toll gate washasivala amaphoyisa but wona bewa-friendly I'm sure favor Pirates or Sundowns kahle guys ukufavor ibhola it's a self torture cause team yakho mayidliwe uvele uphathe esinye stress unnecessary mo favor team kufana nokuthi unocherry bese mayidliwe ufila ngathi bakudlelele loyo cherry phatha esinye stress nje nokudla kungangeni nokungena I know maningi amagarage okuthengisa imoto ngapha kuBot Richard yes umuntu osuka nganamoto ngapho usuka yenza ngamabomu phela the way amaningi akhona la magarage uyabona lana ukuthi imoto mayiduri hamba lapha kuBot 3.5 I know guys ivoice yami yala ngibathi bathi ngiyazama kenza ivoice over mnandi lapha but loki libeleke ya default athi sibambelana lena namuhla ngiyabuya ngophathu ngizongicocela indaba zaku Spring Party into bekumnandi yona yes bengasimnandi bezithi komke I met these four lovely ladies bangasajabulanga but malume kamshana uzosikhomba ukuthi thina lana esekhunda singozi njani ngokujiva